Di Kumno Paralok saya simpan punya supaya baroh ni YouTube channel jangan ke Jingtip Technology. Mereka ni kesini Paralok ni kau ni iaphi iwe baju le ya ke scholarship mah. Kau ni iaphi berkumno berpilaban cancel no ya ke application jong pi. Tapi dan Jing Bakla dan ni tapi Bakla ban iaki information pilaban cancel. Tali ni iaphi kan ni ke video. Di pilaban i Paralok ni lapor ni website jangan national scholarship portal ngala develop in mah. Jangan ni application jangan. Dia lah ni application form lo film ni ada pyndap lo di detail saya nri cuba tapi don Jing Bakla ban pyndap hang ni pila ban withdraw lah ni cancel nak ban apply dah kawai dan ni dah kalau akut ke date pila ban withdraw nak mah cancel nak eka tinggal le ni change password lo pila ban change ke password mah pihak kan mau pada password baru bertemai tinggal le ni withdraw application pila ban ini tick ini box I declare that I have filled the wrong incorrect registration details and I want to withdraw the registration. Film ni kita tahu reason hang tu pada ini box itu ni harum withdraw application film ni harum gila pan tik hani oh kita tahu reason mah ni jerong reason of withdraw pilih em ni jerong tengin ya type nak ya ni reason mah ni tengin ya tahu no I entered the wrong information, that is why I want to withdraw my application and also as verification date from the college has ended. Bila meninggal atau reason kum tu tinggal klik ni withdraw application. Tapi film ni kita tahu ni your application has been withdrawn successfully. Now you can apply new fresh application. Tang ni Paralok baik. Bila ban cancel nak ya ketuk application jong ping. Ngik sem kan ni ke video kan iarap iaphi iwe baju le ya kan ni mah. Dia kalau cuba film baik kan ni video jangan.